Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole tun rum chu North Korea lam kan hoi ve thung do na North Korea hian tun na hian missile ron test na sa pap viau maya North Korea hian enge a riat heti tak maya hau taka missile ron test rang mai ni puki ma hian enge adu chia ti te riat kan tum don ani nuclear ral thuam nei ramji nga North Korea hi chiar tel lo hlei thei ni talawa ram re thei tak ni si nuclear boy pui dan hi amak zo ka ni hun kal to thlir kirin voi tam tak te salo kal pui to a US le khotlang lampoin an rek pha fowa mase athil tum ati hloting ta ni inalang chulnikal ta mai khan test le in khami tuma test phei kha chu Biden a president nuwa missile bomber anti hial mai Japanese le South Korean military ta soidan chuan kha missile an test nu nung ber khan KM sang ni aka phak ni in an soya sang ni som pasari nuwa North Korea missile test to zinga hlom ber ni in an soi Japan chu aka phak zaka a ballistic missile nei then khat te phei chuan US aka phak hloma North Korea hi zuam sual ol tak ani tarang mai chulnikal ta test khan January thla chunga voi sari lai test na ni a thakhat chunga voi sari test chu tam takani nuclear boy pui chungchanga putram pa hun lai tang to in North Korea hi sangsona re ka lo ni to a putram panen an in biak na hlo chama US in a rek na hlip turin North Korea hi ana du to a missile test mangin US hi anor na sa hle ripui len ma atang to aram re thei sa an ni a ripuin an ram economy an nuai vele boknen North Korea ram sum din mun chu a chetak zet ni a soyani khovel riat thaya anin lan lo wangle social media le media zongjong sarkar in athunun veka wangin an chanchin hi khovelin a hre theilo mai jok po a an buai hle ti chu an hriat thei ani mai North Korea che dan hian a then abikin Japan le South Korea atiral khel thin hlea South Korea President Moon Jae-in chuan National Security Emergency meeting a ko pha chuk chuka ballistic missile lo zo ka en chin ni in na soyani Japanese Defense Minister Nobuo Kishi chuan reporter te hril danin North Korea missile test harber sang ni som ni mi Hwasong 17 ICBM khani in Japan lam hi an hle thei bik lo ni inalang sang ni som pariat April kha Kim Jong Un chuan nuclear test intermediate test emo intercontinental ballistic rocket test kalpuyan tum to lo thu a soi chuaka Trump anen in biak na mumal tak na ya economy maso na tura in sorbing andu thu asoyani mase aplan lok angin putram panen an biak na hlotling le ta silawa Biden aron president khan in biak na kong dap turin politburo member tele ami poimo te hrila in biak na du hle mase North Korea du dan le anram mi pui ma khuangai takin an ham that na tur chawa in biak adu thu asoi zui ngalani tuna Beijing Winter Olympic nei me ka ni a North Korea hian China mai za wangin Beijing Olympic tran nu hian te sakal pui an ring lova China hi North Korea tho pui rin omle economic lama po ain ngana ber pakhatani a hei wang hian China a Olympic nei lai hian boruak thar siamin mi tiral khel zonga a chet an ring lo mase Olympic zo nu hian Biden administration ngei ven lo thei lo turin ron chet rin ani China Russia le Ukraine kai noya US ril rulak pen nan warzo ka aron che dan ringbok North Korea hi Russia le China hian missile technology an puini arin ani thina voin lama thu thara oma North Korea hian cyber attack mangin mirama beina satwangin lok na anai ani cyber attack mang hian information tam takaru thin ni in thu thara oma hei tak hi a nuclear program a po hian atangkai pui hle ni in an soi North Korea hian ballistic missile bon takanaya a nuclear program hi ala du tok lova tuna hian nuclear le ballistic missile program hi ala ti changkang chavin ala ti phui sui chhozela nikum sang ni som ni pakhat atang khan hei hina sa zo ka kalpuin cryptocurrency exchange lama cyber attack na sa taka kalpuin hei hi Pyongyang sum hu na thatakani tamek ni in an soitlat mai hei hi United Nations confidential report alan dana niya inrin ni February ninga khan Reuters chuan aron puang zar ta chuti ani chu North Korea hi hetia kan en mai ai hian technology lama po alo turu viau ti chu a hriat tamai hetiang taka chatur hian puituan om ngei rin ani boka
UN Security Council North Korea Sanction Committee ya Independent Sanction Monitors chuan an annual report chu zirtop ni February ni li khan UN a an thelu ta North Korea hian ballistic missile ICBM test nual thu soin nuclear fissile materials te a develop meka asiam pung mek ti an soi UN chuan North Korea hi nuclear test le ballistic missile test kalpuya khap to a UN a committee te indinin North Korea hi zirchian ani enthak mek ani a nuclear na isa ti chakna le ti phuisui na lama na sa takin ke apen ti hriat ani a sumle pa ya har satna an to ka an technology man mek chu nuclear ral thuam develop zel turin a limit viawa hei wang hian ramdang tuipui ral thiamna an mamo ta ani chu thiamna la tur chu North Korea chuan program hau tak zet mai kalpuin scientific research an kalpui mup ni in an soya an sarkar buai pui na nge in ramdang technology lak chhuat tumin cyber attack mangin an cha chuak ta a heta tang hian sum le technology an ru chuak na sa ni in UN report a chuan phaulan ani soito angin sang ni paruka tang dei to kha North Korea nuclear kalpui wang hian UN chuan sanction rek na lo kalpui to a monitoring team hial dinin an thli thlai reng boka zirtop ni February ni liya UN a North Korea zirchian na an thelu na US le ramthen khat chuan North Korea hian ballistic missile pakwalai mai January thla hian a pe fel ni in an soya tunma nuclear program a kalpuya tanga thlakhat chunga ala test tamber ni in an soi ma aron son chho chakle a ate sapiang hian a ma a in an chak sau zel boka tun a chuan tuipuya tang poina kap chuak ve thei to ni in an soi bok cyber attack mang ham thatna kan soi to ang kha North Korea chu economy lama an hniam to sa na ka lain an ramsum tamber chural thuam siam nan an mang zo zela mi pui an khong ai thlak hle chuwa chapa ripui leng wangin an nun phunga buai zuala technology le financial lama an theina atop ta ani berni in an soya he wang hian ramdang thiamna le sumruk chhuadan tur scientific research an beya cyber attack kalpuin chu ana vorkang ni in an soi UN monitors team chuan North Korea hian cryptocurrency asset lam chu an sum huna poimo takani thu an soya cyber manga ramdang be kalpuin information tam takan donga North Korea hacker te chuan financial institution le cryptocurrency farm le exchange lam an bitum berni in an soi UNSC report thelu a alandanin North Korea cyber actors te chuan sangni somni le sangni somni pakhat kumlai holvel khan cryptocurrency way thum aya tam exchange an kalpuya dollar makta doi somnga vel zelin an hral ni in an ngaya North America Europe le Asia te cryptocurrency exchange si an kalpui ni in an soi monitors team chuan thlamasa khan China cyber analysis lam soidanin North Korea hacker te hian cyber attack mangin cryptocurrency farm voice sari vel an khoi buai to a chuta tang chuan dollar makta doi zali vel an hu chuak to ni in an soi chu sang ni som ni pakhat chung chau khan ala ni zui South Korean Naval Commander Professor Kim Dong-yup chuan North Korea technology le ral thuam kan belchian hian min surprise le ani an military thilti thaina an capability hi kan rin ai dei na advance to ani ati kumin sang ni som ni panhi January ni nga le ni som khan Pyongyang chuan hlotling takin hypersonic glide vehicle le maneuverable re-entry vehicle MARV and engine thuan ron puanga kha phei kha chuan Japan le South Korea mai nilavin China le US ngei po abara khai hle North Korea nuclear nei chak zong hi engang nge ni reng le atlang pui han hriat tum don te ang sang ni som pakhat atang khan missile zatel fe puki ma hian alo test to a nuclear test po voi rukla ya lo nei to boka a nuclear warhead zinga hun nai ka phak te hun lai hol ka phak te le mun la intercontinental ballistic missile le cruise missile te ates molani official taka ballistic missile nei that ber ni alang chu Hwasong 17 hi ni kha test wa chuan nuclear warhead thokna ber ni in alanga mase mani chol nikal ta an test kha thokna jok ni in South Korea lam chuan an soithung a nuclear warhead then khat phe hi chu thokna sal tur takani hlom TNT kiloton za somni zeta thokna te po an nei to ani sangni somnia an chu dan chuan North Korea hian nuclear warhead somthuma tanga somni inkara nei ni in an hria a US Defense Intelligence Agency chuan warhead somruk panga anei tling to ni in an soithung
a nuclear fissile hi kumtin a thuam chak tel tel ni in an ngaya voi rukte sakal pui khan a hma a in a chak tel tel boka hei mai ba ka chemical le biological ral thuam program po akal pui bok ni in an hria nuclear ral thuam siam bel lo tura thuthlung ziak NPT atangin sang ni pathum kha North Korea hi ain hnuk dok dei to le ngala ain hnu do hnu atangin nuclear te sakal chho pui ta tak taka sang ni paruka tangkhana kum chirin te sakal pui tangat ngat mayani US rek na hial po an to pha ni kha ole video kharnan ballistic missile Hwasong 17 hi han bel chiang lokila North Korea hian October ni som sang ni som ni khan Worker Party kum som sari pangat lim lom na phau chua kani United States mainland chu akap thlengzak theya hetiang Hwasong 17 hi North Korea hian asiam nuala keji singri atanga keji loi khat singa zetarit ni in fit som sari pakwa atanga fit som ret panga vel zeta sayani bok alaya hol tlangin fit sari le inchi kwa atanga fit kwa le inchinga in kara liana ni a achunga kan tlan parpar theidon tina ni hetiang tuipui ral run phak missile hian nuclear warhead keji sang ni atanga sang thum zanga zeta thlo chua pui thaya KM sing khat sang thum zeta hla aka phak bokani India Agni 5 ICBM khan KM sing khat chuanga ka phak ni in mi then khat chuan soima se asiam tu DRDO lam chuan KM sanga atanga sang riat aka phak anti India Agni hian nuclear warhead keji sang khat zanga apai thei thunga India hian Agni 6 tuna hian alates lova KM sing khat sang khat atanga sing khat sang ni ahla aka phak thung don ani North Korea Hwasong 17 hian soito angin KM sing khat sang thum thleng aka phak angin an soya van bawro ka KM sang ni zanga thlenga in vor chho thei thunga a nuclear warhead mizo pa hriat thiam ol samdanin han soita ila he missile in nuclear ral thuam a phur thei ri zong hi keji sang ni zanga atanga sang thum zanga in kar ni in he nuclear warhead thona zong hi kan han zong kwala kan thra thai mai lova mase Hwasong 15 sang ni som pasaria ates kha nuclear warhead kiloton za som nia pai thaya tuna Hwasong 17 hi hei ai hian a thokna jok don ti chu achiang reng mai China ballistic missile chuan Vordong Feng 41 khan nuclear ral thuam kiloton za som nga a thokna a phur thei thonga tuna North Korea missile thar hi kiloton za som thum angpo in lo chhut ta ila engang taka hlo om nge ani ti hian han soita ila Indo pui panina US in Japan kho pui pakhat Nagasaki aboma thlak kha kiloton som panga ani a thona dan chu pui takani KM engi mozat biela thil nung kha an mang ngal pupani bermai mi sing tam takan boral ngalani kha kiloton som panga bom thlak wangani a mase tuna North Korea bom hi kiloton za som thum dayani som panga le za som thum in thlau dan ngei tu chuan North Korea hi pong po zom ngot chi ani lo ti kan hrethiam mai ome North Korea main hetiang ral thuam hlo om rap thlak taka kol chuan khovel sarkar lian te hian eng anga tam le rap thlak nge an kolang ti kan ngei to nga yem khovel chiat boi theina chu heng ral thuam zozai te hi an vani to don lua em enge kan mahuna lo thleng zel don kan hra si lo an soi fo thin ke mani le pathian in kara film ti te hi ngai tu non fovila hun top chin chiana hripui le in do thu thang te mangin isua somna hnu hnung kan dong me kani beng nei chuan I hremol teang u kha khati zong kha tuna ta na video kan thlir le kan ngai thlak ho thei te chun ni le ta video dat le in lo ngai chang theu don nia in zawa in mangtha le vek ule